Grabe ka man, nag-emosyon ka man kumakanta. Sino man yung si Yodo? Sino dyan ang singeran? Fred. Panopio. Haan? Fred Burgos. Fred Panopio, yan. Sige man, sample. Yodo. Mayats. Magbagay mo dito pala. Sa pitong gatang. Adati umut. Utang ka na. Walang labis, walang kulang. Magbagay mo sa kalbag. Ito hindi chismis. Ano yan? Ngaro, tagiti pa ito mga pangablao balong. Manong June kan John Mark greet Joanna. Ay greet ko man tibagik. Di ba? Medyo kaka. Kanakaida. Kagas ko man dyan balsi ni Tatang Evelyn Tivelwarte. Medyo nakakaasi ka mo basang ko. Igri natin pagpagi. Awan ti mauray mo nga. Mang-greet ka niya. Lain bagal daw ti Domingo Manong June kan John Mark pagkitag dumadjay. Kas makita. Pagyaman ang apo dyan po ng Etchiago eh. Nagpinta sa matay ito opening song yun, Manong. Tataya, jay siksika o apo. Dahil tagat conditioning song apo. And, tatala nga na-request mo dito kas makitam. Kas makitam? Kas makitam ba? Garot yun ng balsi ni Tatang, wino kas makitam. Kaya pagsarunod na kansyonan na. Sige. Kat pataasin ta nga pagbigyan, dahil iti dumdum nga ito ta kanito. Di ba? Kas makitam, kung nadatatay, dahil tinga road. Kas makitam, kung nadang mo dito. Kas makita makita. Makita. Agor ka. Malit dito akti na nga folders kada ko dito yan. Okay, I guess it's in here. Dahil tang karodan, Apo. Okay, this time full emotion man. Kas makita bayag ti panagden nata kas makita adun naglablabas anta kas makita masapul ta tunggal may sa di kay papanang ti puno nga ayan kas makita Kas makita nakapinpin ka sa lata Kas makita ang mauyong apay lakin ka Kas makita ni patay at mamagsina di kay papanan di punong hayat kas makita aglabas man tiyado at awen awan ni di dwa-dwa talya wenda ken matsda tibal ay kita dwa dumteng tu amay libro historiata tapno mamwanda tipon nung aya talya wenda Okay, this one goes out to Manang Darlene also. Mandarimaan nga agin ina na siguro tanabanlog nga agpalpalay lang agpag na dita.
Tapno nga mwanda tipod no gaya talyawan tata tapno nga mwanda tipod no gaya talyawan tata ngarod ka ba iti oras alas 12:29 iti malam kat pagyaman namin iti sponsors mi apo nga madinga agsarasartay yung mamang tati suporta iti Ford Duo ngarod nga dadauluan iti Ford Production Incorporated headed by Nanay Darlene Khan of Chicago, Illinois. Of course, we have Manang Virgie Domingo Pisio nga dumteng tumo at ito na 27 dito Pilipinas. Kan syempre kini ating anting Kathy Cabal Salvador. Kaduanan to Kaduanan to sa bayda. Kabarbaring no hangag din nung partiro plano to taga Canada jay may sa gapo ti Hawaii jay may sa ken ni ading led that Ponson B iti nga makaahwit ken ni syempre ni Auntie Felicia Seriales nga road iti Agri Component Corporation apo Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise kan iti New York Heights Subdivision iti laeng apo Ramon Isabela kat dati promo da itata ana wan agur ka basaan tanto numalpas nga ipatalastas ni Camel Vin dagito nga road Camelvin 97.7 Sweet Daytoyan timang paduras si panagbiag tay aman nalon kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri Component Corporation. Agri Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester ken kumpletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga di kamon para itinanamnam aya panagtalon. Agri Component Corporation kat 23 na tawanan nga agserserbi kadag iti Mannalon. Kumpanya amang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Mannalon. Agri Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadag iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Cauayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa J. Rojas, Solano, ken Tumawini. When no tumawag iti telepono 078-652-0121 652-4296 ken 0915-494-3313 Agri Component Corporation. Para itinatartaraki na limlimbong ka napapauta serbisyo na giti motorsiklo, intayon sa Jai, Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Eagle Rider ko na. Uncle, Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Pakasarakan ti orig ken nalakapya sa ti motor. Agkakalain pa dagiti mekaniko nga idadalwan ni Kabsat Marlo Pabiling. Iti sumuti bagbagada iti karuba papanak pagatangan ti rayos kendalig ti motor tao. Ingkan Uncle, sa Jepurok 2, Bugagan Proper, Ramon Isabela, asideg ti Manos Hospital. Bagi kanimat matunan ni Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Tuloy na bagag ti presyo ti Senbira or kanina sprocket, sparkplug, carburador, rem, interior, baterya, manibela, tornilyo, brake fluid. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Apay nagliday katatang? Kasanaw, tumawunan ni mo di abroad, ang pay pundaryaw. Tikunam tatang, dandani kami umakariti baro subdivision sa New York Heights Subdivision. Bulas taw, sa dinuda ita, di Amerika. Kasla Amerika tatang ngam adalaan sa Bugagan Proper, Ramon Isabela. Mismo nga highway, na urnos ti babalay, guardyado, napalawlawan ti CCTV, adaan ti luxury clubhouse nga ada function hall na, nga mabalin nga pagpapandangwan. At dapay swimming pool na, tennis, badminton, basketball court na, kan park nga pagpapalailangan tubing ken natangan. Ahaw, manulas wildo ni bagkagbaw. Dahit ang arod kat tatang, iti kurang at 2,000 pesos lang binulan, maadaan kami tinaulimag kapag taingan. Dandani kami umakar. Anya tatat makunam tatang. Apay di nag-itugaw. Ay kat, haman na. Wen karuba, uray saan nga nagapu abroad. Empleyado ka man, manalon, wen anyaman nga estado. Makipagnaatayon ito komunidad na ulimag, nakalmang aglawlaw. Sa New York Heights Subdivision. New York Heights Subdivision, owned and developed by Northern Luzon Golden Rabbit Realty and Development Corporation.
Para kadagiti sa Studio, tumawag lang iti telepono 0916-988-3862. New York Heights Subdivision. May kayon karuba. Okay, madama kaya akong nagdungag iti programa ng Pauluan. Adda kami man. Dito lang po 97.7 Sweet Radio. Kanta kasa nako nakita tay iti promo apo iti New York Heights Subdivision itata apo nga panag-aapit kat for every reservation you will receive and of the following menu tunggal pa-reserve kayo apo kada kiti lote dita and syempre ano nga square meter one at ti maawat yo 140 square meter apo nga ipa-reserve yo adabala yung stand fan. Tong kalanday ta. Matungkol ka na tungkal na. Kasama ta po 80 square meter mo nga lote ti alam nyo dita. Damat po ti rice cooker nga diuging. Meta. 60 square meter na po nga ipereservayo. Damat ti maalayo nga coffee maker. Nga takori. Ken siyempre 48 square meter na po nga ipareservyo nga lote at maalayo nga blender dekiwar. Apo joke lang. Ulitin mi ikaw ako. Mo pang kiwar kat. Aklo. Wow. Antindi nun. Ana po joke lang. Amoy motan kabar parang sa akin kita glalo da kiti apo nakaapit iti 30 ka bans per hectare lang dita. Masapol nga paisiyo man da kayo. Karon da na per day anya. Oray pa si tapo tinaapit yo kayo ag pareserban. Ayan naka 140 square meter tapos stand fan yo. 80 square meter rice cooker ti malayo. 60 square meter pa tapos dapat coffee maker yo. Ayan apo ta kumamo coffee maker kanya ta. Ayan. Kan of course no 48 square meter dapat ti malayo nga blender. And 1 month completion of requirement apo documents you will receive 1 pressure cooker o kita. 1 pressure cooker nga. Pressure cooker apo nga decompressor. So hurry up karuba. The earlier the better tap no mapadasan yung apo ti adati stand fan. Oh nabali nga awan ti guwapo. Hangka gumagatangan itatanga panawan iti Harvest Festival usually dati ti panawan ka nga apo ipasyar mo dagiti anak mo kasi kumamat iya pa mo kung so iya pa mo kadagiti pagpala ag Robinson kayo something like that ana tapa nagaapit ka nga rod panunutin di kumaapot ti masakbayan iso nga ag pareserba kayo na apo iti lote sa Jai New York Heights Subdivision aday nga rod kat pagyamanan mi apo iti Northern Luzon Realty Northern Luzon Golden Rabbit Realty and Development Corporation. Memorya. Siyempre, kanahin mo yung kliyente di ko ata, assessor's office. Kliyente yun, ayan. Kaya oray si kami mo, at ijitang nga nangala iti zoning permit di munisipyo na kita. Yan may tax declaration. Okay, di yan kay zoning clearance nagkapupay iti Housing Land Use and Regulatory Board nga kung nata pa niya. Wow! Approval na po damat iti low cost housing da dita. Ngaron, hello Kabsat June and Balong and karubas around the global naladawag busy nga ag Papa, diba? San Final Pass. Have a blessed day to all. Kung ni Kabsat nga Kathy, Cabal, Salvador. Kayan, maadaan kayo na po ti chansang mamit yun dagiti apo nga lovely sponsors ti FDD into no April 2 itirabit at tumaangay nga panagbabalse di ay Community Center ti Villa Carmen so awagan na po dagiti dumapay nga OFWs apo nga dumdumag kada kami iti radio dumdumag kada kami iti abubuya iti YouTube kan Facebook nga adan to ti panaglalangan-langan tayo iti karabihan iti dental and optical mission sa Jai Villa Carmen Community Center tapnumot apo makapagdidin na kulot tayo tahan laang nga puro aglalike tayo lata ti Facebook di ba share kada iti videos may karon tayo apo ti chance nga makibindal sa kada iti sponsors ti FDD ayan nga rod
Naimbanggal daw tayo amin karuba. Kastamat kada kayo Manong June and adding Jem from Ninya Gail Antalan Predicala. Ayan, di kita apo pag-upload ko pa lang iti replay iti ada kami manin sa YouTube. Comment nga dagos na gito. Talaga nga kay ayo dala unay da tao. Binabati nga po si mama at papa ko. Binabati ko nga po sila mama at papa ko na sila Nelson Bakay at Rose Bakay na nakikinig sa niyong programa. Habang kumakain is Mikay Sherin ng Rizal is what barangay is this? Ang barangay nga ta? Ay kapag to amon ano awan. Hay manong ikumusta manjay agraramid te patol ni Pogs kan manipon. Ano kararamin din da? Awam mo at agraramid ti patol ko na namot. Supaya. Buhay ninong, God bless. For Decaduo. Just want to say happy listening to Juarez family and at Plaridel, Santiago. Santiago City, and also to my ninang Juvie Seriales. Miss you ninang ko na niya anak ko nga Marinette. Miss ko ng LG Ramon family. So sabi ko mata makapasyara mo kanyayo one of these days. Thank you ninong nako anak ko. Do not lose a chance talaga nga. Sikat ya garami ti pumuspusan ta no makita na kami nga nasibibiyag kami pay balasang kao. Tanay ba kano doon. Sakan tulo may tuno amumlat tante kong kunakon. Sige pa. Naibagal daw yung manong Mac. Kan Uncle June. Agor ka. Ikan yaman ti sunata nga makapaladingit dagiti natuduan ti Eric na diti pagrangayan. Ti Burok Dos. Thanks kuya talaga nga si kayo ti idol ko. Nam Romar Dugilan. Burok Dos. Diti Burok Dos. Ay, jibandara jay. Aday na jay. Apo mo, awagan na kiti nakakonect internet dito yung apo ta medyo ka hangkay pa ila kumakumat kani kung anak your bandwidth is very low and anytime ka mapugsat man ti live streaming min apo. Okay. Ano yung slag feedback no kada ito yung mekta? Medyo napixel at pa nagsasaog kas jay. Para kano ka dagi jay Natutuan kada ito nag-request iti balsi ni tatang itatay dati yung artiso natang agpaay kala kayo. Hindi maladagaan Genggat na agdan na tibut Agubakang ken ni tatang Sana isang agraman ni nanay Ililinak genggat magkadepan sa aking inayat nga mangili kanyak parang dumuti amat marik na nakumalang mabalin no atapay panawen ngayon kang magkibin kat isa nag-akasubin tay di at patengga sa miwen tatlong may Pasko, di ayat ko kento'y ilim. Huwag ririkang kininanang ko agpaisalaga nag-adagos kinitatang Basta unay, panangay ayon na wala Sanap tungat la ibaon nga agpakumbaba Nutirabiin na makaturugan Pangibatit kwarta't pagpungtunganan Kadyak in pagpagaru papanawan na Panawin na kaadang Uray may sangadang Apanangi alelen kaniyak Pilyek kansyuna diyak patenga Tati ayaken iniw Makipapas ko
pagkan gem apong ipatay na na makasalat balsenita